singawit dunya sampai tekang ning akhirat kok. Iya benar. Singaran manusia madang, terutama ki waras dingin. Masalah harta beres. Gila-gila. Bulan eta. Gila-gila teman Raine Rake. Maling-maling ana wong suki maling. Gila-gila teman cah. Gila-gila teman. Di mana ya aku aja lah pikiran klambi kuwen. Apa sih? Anu klambi derain aku dadi aku serap. Serap aku nak lampu bim. Riding krolok dadi aku. Karo batur maca kaya konon an. Tulunglah. Ya penting juga kan Raine melorot. bakar Raine endang mah. Raine Raine kayak rai beras. Udah yang bae yang mah. Udah yang bae. Wai. Urusan ku duduk rendang, urusan ke sirake karo kita. Ya Allah, maling-malingan sirake wong sugih ya, Pak. Maling-malingan sirake wong. Lah iya. Enak kan menjawab iya. Beli weruh kita urusan sira. Lah Kang, ya tolonglah Kang lah. Aja kayak konon Kang. Ya beli riang ika. Bilang di lambe nek kaplok-kaplok ya. Bisaan melangnya dewek lambe aku. Kayak bedokannya lagi kalur ya kaplak. Kok sih kegila-gila banget Raine Rake. Mater utang-utang semono boy yang sira kok kasi nagih beli kegila-gila. Maling-malingan sirane wong sugih, maling-malingan sirane wong bandrak-bandrak, malingan sirane wong duwe akeh dunya. Ya wong akeh dunya mah pada bae cret. Oke. Akeh bakat dunya mah. Beras ya anak. Yang penting gue sama Baka wong sing beli dua beras anak ya. Dangdut. Ora dangdut. Dangdut bakal beli dangdut sandiwara tak bakar sok. Sandiwara jalu ngadek harus dibakar ini rok setan. Dangdut beli ke. Sabar. Ora beli sok yang punya wilayah ke. Sempoyongan mangkono. Iku ngerokakan kun lagi mabok tah. Dulu lagi mabok no. Arek kono Beli lagi mabok pikiran. Waduh, kok mabok pikiran. Mabok pikiran. Bagus perani ramang. Ya jangan dilawan lo. Iya maksudnya mah Sing dibeli karep mengkel sih. mengkel priwen. Iki rai ketek ini. Apa? Usah ketek lu Jebrakan sih. Hati-hati. Apa sih? Hari ngomong ku hati-hati sih. Apa sih Rane? Yang ada itu seketek roketek. Ngeloni sih Rane kuning ya. Apa? Sekolah kena dur-dur nih kan. Menu sekolah kan kelas dhuwur. Weru. Bocah kok. Nyengitaken nyongan bocah. Sekolah kelas piredang. Kanggo Wis lulus reang mah. Oleh wis lulus. Kelas pira lulus? Mboke ratu, kanggo mboke raja, kanggo mboke ratu, 100 maning ngambil pas 300, kanggo mboke raja, mboke ratu 100 maning kita terus Iya, terus dengan mboke ratu, mboke raja 100 maning kita terus motor apa? Ayo mana ayo. Ayo mana ayo. Raja. Ayo mana ayo. Terus. Ayo mana. 500 kesuwun. Kita balik ya. Silat. Dadah. Sira sing berat-berat sing ngewit mau durung dipae kan? Itulah. Melas ya. Ya, duduk masalah melas ya. Apa sih? Wajah kita macam jam 12 turu. Oh. Turu bae ora apa-apa. Ya tur bae saya. Iya ya, isbagian lah. Terus lah. Apa sih anakku? Woi, apa? Sing duwe masalah karo kita. Oh iya. Kenapa sih sing lupa? Hah? Moga-moga Moga-moga ning dalane hantem ning kandengan. amin. Woi, mampet jero lah kamu beli gandengan. Goblok, ndonga sing blesak kuat jadi Tambah lempuyang kembang Sing lempuyang. mengerikan, Sret. Sing mengerikan, Sret. Moga-moga Apa? balik sing kene ana mobil pasir nuru birainira. Mana pasir bapak terbaru? Beli buat pono kita mau beli. Motor waru. Jong sira sret. Kita mau lempuyang belok ini beli kiri. Moga-moga endang balik rabine di prakosa wong edan. Weh, bukan sakabong edan ki bro. Ngomong adang, ngomong aja. Ngomong gak ya? Ngomong. Boro-boro wong edan sih. Lah boro-boro wong edan. Lah ya boro-boro wong edan. ngomong kakak edan. Manda bae. Maya endang. priwene. Manda bae. Balik-balik. Muga-muga jamanda bae. Moga-moga apa? Ika delengaken mana? Terus. Moga-moga balik ke ketabrak mobil pasir. Oh, Orang lihat mobil pasir. ora liwat ya. Ai gemuyu dewe. Ora liwat. Ora liwat mono yang. Orang lewat mono mobil pasir. Semoga-moga endang ketabrak mobil kontainer. Lah, kamu Jedek. kontainer apa jero? Mama jeruk langka kontainer. Jero. Lakan dasira begah. Dah sira begas ya sedang. Kontainer mas yakin nih kan aku ning dalan ki. Sampai tekaning jam loro esuk. Hei, urusan kita belum selesai. Urusan kontainer begah kita mungkin. Masalah endas begah kita sembelahkan dulu. Masalah kita belum selesai. Sira kumadang utang-utang akan semono bega banget ya yang. Oh sira gila-gila sira kan bayar delok bayar ku.
Kok sila kapikiran ya Rainier ako? Ya lah kepikiran nih. Coba set. Lah kepikirannya pribadi sih. Lah kepikirannya pribadi sih. Iko lah kepikiran nih. Ya iya. Ah iya ya maning Rainier nih kan. Sudah ada apa? Karena ini kita lah kapikiran aja. Ya. Raikun sila kapikiran emang. Maksudnya pribadi sih. Mini apa? Maksudnya mah ada masalah apa? Orang dugal kok Raikun ku. Dugale. Bocokunku ngutangi duit ngerang. Wah, berarti kira 500. nyaure. Oh kon juta-juta setengah juta bayar. Bener. Bener lepan di Rainier nek. Ya nyaure. Reang ku nyilip 500 lek. Bener. Kon bayar. Ya. Masa kok kon bayar setengah juta? Bener beli cari si redang. Ya beli kan. bener beli siang. Aja kalau Dar lah kok emang orang aja. wong goyonan baik. Ay guyonan baik. Lah. Goblok kita lagi bela di Sira. Sira malah ngomong guyonan baik. Jembrakan maksudnya mesin lagi. Iya. 5 setengah juta. Iya. Utangnya pira kok cerete? 500. 500. Sirane nage pira? Nah dia setengah juta. Bener banget kok. Bener-bener Rainier. Bisane salah. Salah let. Bisane salah. Orang temolo nyilip duit dengan 500 Iya. Iya bener. Kuaya kok kon bayar njaluk ke setengah juta. Sirane masa kon jutan-jutan orang bayar ya mong ya. Siapa sih goblok sih? Jong di duitan di. Lah iki Sok, sok. sana. Ke, duitnya ke di anu kan Sira ke. Ding Sira duitnya ke. Siapa sing salah kok? Sira, kok cerete utang. Serok, cara utangnya priwe? Yang Non. oh nun jadi kan. Mana pe mana? Mana? Yang itu akan pak cek. Mundur 3 langkah. Mundur. Mundur. Saya ketutupan lambe peteng. Ya wis enda temen. Oh, temen pak. Yang aja priwet maning. Yang Non. kita kok nyilih duit Iya. 500. 500 anane 300. Putri. Sejen maning bae. Sejen maning. Tak cotos lainnya Sira. Utangnya ke 500 mau ku tragedi 500. Dia 500. Nyaure setengah juta. Nyaure setengah juta. Para Sira mau anak pira duitnya? Anane 300. Goblok Sira. Si dibahas ke 500. Bener kan gue mengkel? Tujuh masalah mengkel. Apa? Sira yang ngomongin 500 gak seret ya. Cari yang mau ngomong 500. Sok 500. Yang orang nyilih duit 500 Terus anak beli laka anane mung semene iki. Lah. ya Allah kita ya Punten gak? Punten. Maksudnya mas menek mana nominal ya orang? Ya mbut temen ki duit palsu kini. lah ya cepat palsu udah beli ketek hei sabar Kang Dudu masalah makonon. Indah-indahnya benar. Indah-indah benda. Iya benar. Iya. Maksudnya mah kinke. Sok utangnya pira konon. Tangai pira. Itu diuruki baik. 500 dua beli Ora. Kok dingin. Kita sih ngomong kok. Iya bocah. Ay bocah, kalau kita bocah sih. Ya bocah. Sampai mana? Tuman ini. Tangan pira konon. yang Tangai pira. 500 Nah, ditung. anak Konon. mau lambe Anak konon. J. Anak konon. Anak. Ngomong anak. Anak. nah bakal anak orang nilai 500 oh itu sih Ditung nganggo mic, coba nganggo mic. Loro. repot payah Mas itu memengkenan orang yang sira nangel-angel priwen ku. Ditung. Si J. Jak, apa nih? ini bener ada mana Loro. Madepe mana? Madepe mana sirane kok? Telu. Papat. Bener nih kan. 5. Berarti anak pira? 500. 500. Sok ditung kayak mau kan? serok hitung Kayak bener 100. ayo 100. Si J. 100. 100. Nah, maksudnya makanya kita mau ngecek duitnya kayak kita. ya 100. Terus tak 100. 200. rong itu Iya. Terus 300. telung itu 300 budak. iya Kang ya kok semono-mono Bocah ngomong kudu ketek-ketek bae. ya Goblok. Cerongo. ya Allah, lembek dalang dina ki goblok-goblok ya
nganggo lambe ambek krungu. Siji. Ai siji maning. Lah mau kalian buset tuh. Satu. Ai 100 maning. Bira aja kayo. Oh, hendak. Beli tanggung jawab Brahma. Istilah. Beli tanggung jawab Brahma. Enggak, sirah. Ayo. Enggak. Orang tanggung jawab. Nun. Nun. Enggak tanggung jawab sirah. Beli tanggung jawab gara-gara duit 500.000 sirang ditakani bos Sultan. Gara-gara sirah. Ayo. Ya urang eka. Ayo ururange kok. Guru priwene. Guru priwene sirah. Ayo. Apa ngomong apa bos? Ayo dongak-dongak beli tuku. Madep mana? Woi. Perurusan karo kita Kang. 500 priwen. Ayo, mau ka daw pira kana mau ka? Daud pelungat. Ko pancaki ko. Kok pancak ko. Oh, dalan alhamdulillah. Sing duwe duit ya ko 500 ko. Saya Ayo. asa mikir pancak, sira bayar dikit dikit, bayar dikit. Upah dikit dikit. Mau na pira duit teh? Ulang maning berarti. Ayo ya urang maning. Aja ulang-ulang ngitung salah tembak pedil sirah. Sembarangan. Mau kana pira duit teh? Telu. Siji. Eder sih. Jadi kurang pira? Kurang 200. 200. Oke, nek 200 Oke. Oh, bener kan? Iya. Ya kan? Siap. Kenapa ngapa kita kudu bayar 500 juta? Kapal 500 setengah juta ku barang yang pada goblok. Lapan di bener ini. Bocah sirane. Ya, Iya. 500. Ya pada setengah juta ku pada semene goblok. Bakas setengah juta nganggone juta tali 500. Makanda meneh. Dalam cerai ku Meneh. Takona duit 500 ku kayak apa kono? Mau takon bos Sultan. Duit 500. Mana? Dia ku sopan. Di mene nih kene. Nih kene ki kayak kene ko. Sok takon. Ngomong mau karo bos Bos Sultan. Sultan. Duit 500 kayak apa? Iya bener, kok si lambat temen bocah. Bos Sultan. Duit 500 tuh. Allah Arane dipakai. duit 500 ke. Dipakai beneran. Meneh ya kata. Oke. Meneh ya. Sira kila mona anu mas sira ketipu mas sira ketipu bahas sira. Hitung 500 siraku. Bener beli sok. Yang aku mix. Bocah serok. Ayo. Siji. Iya. Pira aku no 50. Seket. Rongeket. 100. 100 ini kan. Rongat telungat. Telungat pribadi. Oh, ilah ilah. 150. Nah, 300. Siji. Masih di mana? Seket. Ya pira. 150 KB eko. 150. Itu saya. Iya ada apa-apa tuh. Goblok temen. Goblok temen cuy. Karena dia iya cek kita goblok. Yang saya goblok. Si bener gitu kok. Bocah kok, anak pira. Bocah cilik mah jaga-jaga duit. Aja duit maning ya. Oh ya. Jok, pokat kelar. Kelaran kenang kok. Wis Mati kenang Belanda beli, Wis mati bakal. bocah siji bae nih. Reset. Wis bakano mas sira sing 300 kita 200. Hah? Sira kan gawe yayang. Iya. Ya wis kita 200 bae. Ya yang Sen painen pesen. Menah lah bocah jemput di pojok. Lagi apa sih aku? Durung berangkat. Enggak. Kalau bilang akan wong wadon. Wah, ini lo bocahku. Gila-gila teman bocahku. Mana tak? Oke. Sultan. Nah, bocah cilik masih jibae. Coba Cik. Ya. kanggo Ya. jajan es krim sukiki. Ya boleh. Ya. Ya. Oh, tapi Bos Sultan aku pengen ditembangi. Mana takonan? Lagu apa bos? Ya mana si sopan. Iya. Dodok. Dodok sopan. Dodok sopan. Ada parak. Ada teh. Bos Sultan jaluk lagu apa? Iya nih. Tuang tambi JA. Oh, masuk uang tambis let. Koslet. Bos Sultan ku lagi sore ngomong nih kita. Apa aja? Kau lah jaluk lagu dia tenda biru losari. Sarang lo sari. Atau goblok. Raguanku. Dikene percaya bocah kun anu iku nyewet tuh bocah kun. Sabar kan. Priye Singa witawan jaluk tenda biru losarang. Lo sarang dia. Sarang bener dong. Sirane bisa. Ora bisa. Ih, ora bisa kan. Iya ini goblok. Mau ka bos Sultan ka njaluk lagune apa? Jaluk lagune. Nyewot Mau ka? nyewot apa? Ayo. Mau ka? Orang kayak dengan kelalen. Lah ilah. Dah gua sing kono meneh kelalen. Jaluk lagune tambi. Tuang tambi. Oh. Bisa. Duet. Wong loro. Oh, kudu duit jeslet. Duet. Iya. Wong loro berarti telu Loro karo ada sira. dewekan. Maksudnya mau wong loro ku anu kocet karo sira. Ya kocret Korea. Oke. Yo.
Ayo, Kang, lagune Tuang Tambi. Apa nih? Ya repot pa, ya mater gaya sa katewu, gampun bocah ini. Awas nebangnya berarti karo kita. Oke. Joget, Bro. Oke. Oh, iya. Yo. Wasik. Tuang Tambi bersama Yayang Nada Bro. Dengan wong lanang ganteng ora kejagas ning Tuang Tambi ora pal Isin dah, kita isin dah. Odet. Mana ya? Musiknya sing lambat apa sirane? piano e beli muni Oh loh, penyanyi duduk piano e suling e beli muni suling dek. Suling. Oh, suling beli muni. Tulung. Mbak aja jedangke lucu mah. bocah Isin yang piano anteng aja beli muni piano nih. Diomong nanti sing beli muni. cerek sing ora muni karo suling Suling karo kecrek. Oke. Ya. Muni kabeh ya. Ayo, Kang. Gila-gila banget aja disin-isinakan yang. Yo. Musik bener, piano bener. Lah, salah. Audio nih kan rusak ya. Kayak mau audio ada rusak. Masih. Tangan di atas, tangan di atas. masih ada yang ada Apa nih? Masih bareng Yayang Nada. Ya bener, kayak ada wis. Oh, Awas ke, nembang awas ke. siap. Nembak. Tarik. bebek Wow. Nembek. kenalan ning Tuang Tambi kang sing dadi sak Ayo, ayo. Ayo terus. Ayo, nembang. Ayo terus. Nembang terus. angel ora bisa ning Tuang Tambi kang sing dadi saksi wis ketebak wis. Wis. Berarti lambene sing beli akur makanya. labene tenang awur Hei, arep pendek. prestasi Ya Allah, artis kita ya. Sekarang artis itu masa duduk ke isor salon. Selat. ora Baru beli. dodo Frustasi bocah. Apa sih? Udah ajak sepanggung bego. Ya Allah, Lamunan 5 panggung priwe. Isin kita. kagian ning kono sing nembang wong loro orang sing joget Ya ngomong gak apa bisa sama Dora. iya begak bocah Gila-gila. Ayo, Tuang Tambi.